نتوانی گرتی راگهان کو گرانیا پنابران لسر آلمانیا و تنه دسه مهن دسپیکا ای سال ده 185,000 پنابر بری خودانا اروپای و جوی هجماری 73,000 جوان لآلمانیا داخوازا مافی پنابریه کرنه. لگوری نتوانی گرتی اف هجمارا پنابران جبو آلمانیا زیده یا و نابا ولات دن خواندن بر وی باری و باری پرانیا پنابران لسر پشتا کم ولاتان به. لأوروپای ولاتین کو هری زیده پنابران دحوینه آلمانیا و سویدن. آلمانیا جساده 35 و سوید جی جساده 14 او تواهیا پنابران کو بری خود دن اروپای دحوینن. کمیسر بلندی پنابران یه نتوینی گرتی انتونیو کوتیریوس راگهاند اف روش نای قبول کرن و نابا بردوامی باری حواندنا پنابران لسر پشتا تنه دولتان انگو آلمانیا و سوید به. کوتیریوس داخواست کرد کو ولات دنیای اروپایی جی بهتر خواه بدن بر باره پنابران. انتونیو گوتیریوس جه روزنامه کی آلمانی را دیار کرد حتی گو جواکا ناونتوی جبو ناکوکین هایی چارەسەریên siyasî nebîne û rê li geşbûna nakokiyên nûh negire divê em bi encamên mirovahî yên kambax bêne girêdan. Komîserê Bilindiyê Penaberan yên Neteweyîniyek girtî her wiha dibêje ji dema ku me dest bi hejmartinê kiriye sala borî ji heman demî bêhtir mirov ji ciho warên xwe derbeder bûne. Bêhtirî 6 milyon kes ji bo alozî û tundûtîjiyê welatên xwe bicihiştine. O mirovê ku derbeder dibin ji bo rizgarkirina jiyana xwe diravin. Em nikarin wa çavtirsandî bikin, ew ê werin û dibe hejmara wan dê zêdetir jî bibe. Di heman mijarî de hikûmeta Almanî diyar kir ku ji ber pileya mezin ya penaberan ku berê xwe didin Ewropayê, ew piştbînî dikin ku îsal 750,000 penaber li Almanyayê daxwaza mafê penaberiyê bikin û heta niha pêşbîniya nîv milyonê dihate kirin.